Hadin kejing mi surok jongki nong teri Asha bat kejing sanget teri kam jongki lakat tu kat nisngi na keliang ke menteri ketenat ke kuat kekia ke Dr. Amprin Lingdok hak arpu terik naiwing arjar arpulai kelakot ikreni ki Asha ki belai ki mentala bun sngi ha conference hall jong ke sekretariat. Haba krench kilak pathai kubor ke menteri ke loong ba kejing elang ke long ke beseswa bat hakni kejing elang kila shimru ya karai bantau no ke komiti kaban kentup ya kinong elam shnong ke officer ke NHM ke officer ke health department bat kinong elam na ki Asha ban kmi binya ya kejing ki ba ki Asha ki ya kendo. Hakate kejing elang kala rai ru ban pentre kam no de community based health incentive bathamai hapo kalai banai kaban kentup ya kejing lut jong ki Asha ha kejing tre kam ke jongki. Syuk-syuk nak kaliang ke menteri kila pentip ru ban nak kaliang ke sorkar kan kentiu da ke babu antat si hajar tingkah ha ke si banai nak ketulap bagi juyo. Kalau ongru aha bayadei bat kejing bamyo ki Asha ki insentif pa ke sorkar ke juai na ke sorkar kantung de ke komiti haman lagi distrik banwat benya e kadau kejing bamyo pisa jong ki Asha. Kejinggelang mentan kalong kejinggelang ke beseso. Kejinggelang ke bang nilala ban smutu kam benya ya kata kejing dawa jong ki Asha sekijini. Haki jingya kenduk jonga baki haki pra benai shiteng ki beladep. Ngatip baki babun ki defect sa ke sistem. Kadon kata kejing sngau ba ki badai banyo kata ka fix honorarium ru haduk mentak ki empat UI. Tinggi laya shim ye kita ki jingkot jingnam jo ki Asha. Kebakelum lang ye ki bon benai ki bang ya kenduk si ya kenduk baki. Tinggi laya rai kawai. Bahabang ngipan na ka sorkar kum ke department ya kenu ke jing penkiu ya ka bha jo ka jela na ka bentak kinu ki sectors of workers adi bendon ke justification dei ban shu ong ki lam dei surong ai no eki kata habang ilek cha ka sorkar kami da ka sorkar jela ngilek da ka justification balesi kita kijing hapreng gini kijing ya bro kajing do no jongki kita ki schemes ki bamanswa kata ka Meghalaya Asha benefit scheme ka Meghalaya maternity benefit scheme kabaki yarai hakisnam ki baladep ban walam no da kata ka incentive haka jaka jong kita bro ngi kum ka department ngilap ra hakmat jong honorable chief minister haki arkli kijing yalang ki bangidon menen jamin but menem step mat ngilarai bangin penmino ya ke skim temai kaban kentup ye ki jinglut jong ki Asha ha kapor bagi hapsiu bai kali jinglut jong ki Asha ha kapor ba kira ye ki nongpang syaki private institution ding sisang ngimdei ban pendu iki kumpataru ngilarai ba ngidon kamru ban ai kusnam lani busket ya ki Asha haba ki penduna ya kajingyap jong ki longmi ha ki shnong ki dong chungki penduna ya ka jingyap jong ki klung ki ba hapo kashi hajar sni ha ki shnong ki dong ki jongki ban ngisngau ba ngin ai kerteng thma ya ka ni ka incentive bangin ai ya ki Asha ha ka ni ka wei ka kantin ka boong community based health incentive community-based health incentive. Ban pen iba ka sorkar jela ka don kamru ban kami ikini kijing do ba chuki. Pada ka jing yakran jungi menne ka step ni yo iba plan dang bon ka kendung ka kendram kita ki gaps ka implementation systemic gaps ki bangi haban kami no ting inform ya ki committees abadon bentalang ki Asha ki village health councils lani ki dorbars ringkat bat ki officials na ka NHM ki officials na ka state man la ka district man pet ikita kijing jom kini ki Asha but nang ni syakmat ka NHM ka baju sew arku arklur na ka ki Asha kanyai sew arku arklur ka sorkar jelapan kabaju bay katnyo klur yigi jinglut ban ay Asha kan pelut no arpu klur
hadin kata kajing increase lane kajing penkiu yaki incentives syaki ashas halor kane kajing khot jungi ka sngim kemai ke boong community based health incentives ki asha kumbakalong kila nget bat kila ya smuthu lang ba don kam bande kata bat ki up ya kata ka jing betha ka batikna haka rukom ICT syaka ngasha union ya kata ngila ong bangindle apo ka atan tam bat ngis ngutonat cibun baki asha bro kilaya rai langhang ni mentan manlik pai syaka kam kaja kanu kabaja hadin kani pedekan ingi bu penginya kana bat ngi kum ka sarkar ngi ong hakini ki nadu ka lai phau trik jong ubnai Oktober hadu mentah kesni ka what is the date today arbu lai tarik ubnai November arbu tarik ubnai November ngi ladu ya kejing im kilom ni kat tu kat ni ngi ladu kejing im ki kena ki bahapo ka chi jas ni kat tu kat ni ngimna bansya ya kene banja bat ni kermen ba kejing ya keren jing ya te kejung ni hakane kejing ya lang kan urlong kumbangi ya te bat kini ki committees ki baper ki bangin thau ki districts kin kmi no ya kita ki gaps kumno ki asha ki bedi banyo fixed incentive arajar kampoi syakam idi benwa balik long ta kumno ki ashar ki bayarap iki long kemi ki bakakhun hayeng kat kum ka kendon jong ka NHM balik kim yo eta incentive ngitip mentah tikin ya ther bhai kita ki jingtuna ha ki district ki paper bat nga kermen manang ni syakmat kita ki village health councils lani kita ki dorbar kerpang nakam tak kot kakya akshnong kita kinyarap bat kinya tray kinya betin ketilang bangi ke sarkar bat ngin la ban suthu ha ban tray ha ban benkiu ya ki indicators lani ka jinglong jingman jong ka kot kakya akshnong por niki asya kumbalai benai ka ba slim namar menta kalau ada pa ke jingkut jong benai November kalawan ke Desember ke babon ki syuti yo kumno ngimla tinrei la kumno ru within 3 months hadin bangi syong sebagai dorbar kan disunjuk jong ki dorbar sana bangin pen iya ki bapet ke jingpan joki asyar pasudon yang rim tingin pet ru saka ide ke bangila panjele bat kishnong ki thau nang bakini ki BHCs jongi kinyaram ingi kum ka health department bahkan deliver bahkan improve ya ke sistem sodok juga a fixed incentive under another head jumlah bancu penkiu tinggal khot ya kata community based health incentives Ini kawan 1,000 kan hak kita. okay Lepas tu. ka justify ka jingpan ka ni ngin base sa kumbapra hajar point something below exact numbers will be calculated number 7,006 asha zade ting yo jite begini gi asha mentan ru ba ki bapun krishnong tam le ha khapsor lani ha preng kasor ki bom don ki asha tingin ha pet kita bapun so approximately ngin saya pet ngin saya yu tambah honorable chief minister kajing pet tmi kejong uang baka don rim bat minde ban shia persyatan ngi na ka department ru ngila present yu ha ka rukom ka babiang yung wat shu ai tang namar ki pan so ai na ka beta kini kicing lu jogi asya ki pakilut ha ka jing yan jong ka kam ka jogi Naka tunggu kita mana juga asal kalau bukan kentiu ini naka raja kan jadi delong ngasukati bakal ka jing ya kana jogi nila ya kana ba kan keu approximately ha ka fixed incentive shi haja abamot 8 plus 1 kalong lang haja Henry kita ki incentives ki jong kiru ninang kmi isu plus minus nimla on tip namar ba it depends on what evolves ha kata kajing ya kana jong but kawai kalong ko basya man ka aku benai ni surak kami hap don mak kajing te ko kam syuro
bakambit bakambia bangim dei banya keren ya increment at least hakakat ni kat ni benai dei ben shialet sebab mangka aku benai apo ka arsnan ibun tiki workers sa different sectors have justified ti habang ipan ti at least nila ya ngutenan baki lay kemen ngakwa ban I ya ka hanta Mdan kajing yang keren pelat kata nomor yo bakala kajing long brio yo kayu kerentang kilap dia